Mr. Sonel official clear tu te che bai le vek ule politics chung chang Facebook lama an post ren khat te toy te in karon the khome le tran leng halang o puzar zo lian ta chung chuan pathian le kan ram tan ti in MNF new ver vek unita enrollment fee pe in ron lu te ti ni a video ron da hi enang le India MNF ka enrollment na fiat ti kan nani kan ule pa ne kan pathumin Assam Rifle son cho chung chang hi an lo bo ji reng reng lo ti ni a video toy te en chun jamang he kan ku man na la mual kan ti chini Assam Rifle ne na changa kan man ho alani a amar chu me thanu chang chuan pathian in remati chuan heng ram heng mun zong hi kan ta ani don to ani driver ho kha chun an vote dul karing opposition ni lai kha chuan a hmanga email mai khopa ti ni a ati thei karing kan du tok hai don to ange to speaker e kan driver te le motor atang e zong tu te har sak na to hi tu na hen an mai lova tu na hian chom dolang nga ya tu na hian an ni tan ki ni hi kan pen chuak don lom ni ti hi kan soi du a ei puwa nei tuang fak hlo lova ro la ti a khan ei zon na ma tlom mai na chom nung tu custodian of tlom mai na asa tong te to person tlom mai na custodian na tia mani kan ti na khatiang khan alo soi hial ania anni te hi ingai venang u speaker he thil hi kan pass theilo ani tal po in select committee na ngai tua tan mala chun zomani theinan e the hau zom takhi min ngai tu pui turin ka nge na min pass pui theilo ani talpon session le chuan karon la pulut leang ti kha kan soidu ani kalome Central Sarkar in entrepreneur te ta na scheme lo ro man to heng PMMY PMAGP MSME te tan ZPM party in hen holding policy ata na lo mang hi fakinom ro se ti ni a video enang le an mutan pakhat chu khating bultran du te khanin mir thei har sa tak tak ten lo ni a da kham turan nei ngai lo en tinan in hun da kham te mo ngai ani lo pon enge mo tal kha da kham ngai thin ta khanga khan anei lo tan khan kong om thowem kha o khalai tak kha kan poimo na chu ni ta ni tu na policy kan central policy poimo na chu kata tak khan ani le zwal ta achan chu I anei lo tan khan da kham tur nei lo tan I MSME asokar kha khami MSME CLCS kan tia credit link subsidy loan ni ta khami bi ka khan CLCS khan MSME akha guarantor kan nyanga da loan la du dan khan ni guarantor dang zon buai ngai lo ta chat na po lo tok ta se ke mani khan asokar khan kan rule saktor kan mo phurna ani don ta bank tan po khan risk kha engma om lo ni mo engma bank tan khan risk om lo mi mal ne na loan fa puk ti rai pon risk om lo ani chu bank khan tan khan I tu na mi mal te chan lo rule thei lo ta se anda kham kha building te lo ni chan bank khan na zor kwal ve ngai ti ro ke mani akhachain sarkar kha guarantor ni ta bank khan in guarantor sarkar ne na khan ching mai don ta sarkar khan ru langai ta guarantor kan ni na angin bank tan po safe ma chanin loan la du tan po khan khatyang khan in guarantor ngai lowin sarkar kha guarantor kan nyanga da kham engma ane ngai lowa ti khan ala theita chuba ka chan kami loan la ka khan in 25% subsidy kha kan pe thei ti na ni chu noi som do le ta se noi ni le singa kha 25% na chan noi ni singa ni ta account ta khan kan MSME khan va data kata khanin noi sari le singa chu arulangai ta chu akal phung chu ni ta kha elo hey engti apply tur nge chu apply chung rem apply dan chu
online hey bank loan lak pa nga yang top ka ni may DPR ka bank in siya mga yan tini chan DPR siya mga ka chu bank thu ni ta bank chen hi chan amount tam thamani lo chan DPR siya mga lo ten ti ta hey noi sam ni noi la mga te chan DPR siya mga lo ti ten ni ta ka chu zong in Aizawl South 3 BL ala fang zela tuna hian samlu khai thleng le to MLA IO anti tinia hey zong bil phang som lu khai ron thleng ve ta nia hey ngam khop me na pen en lu me mo thian hian som lu khai ron thleng thế là mấy phần để đón biếng bị bụi tên này là mà mót theo là lý do con ở cái thầy rất là chị ơi chị chưa đủ phát to đâu thầy riết thầy rất là chị trần thân hey nước suối chúng tôi vẫn lâu có mà biếng bị bụi tao khổng vậy CM thu soi hi apoi mo hle mai tinia Chief Minister Pulal Doman Sarkarin leiba tam tak anei chu remchem taka sumanen kolawangin financial year to pa khan RBI balance chu cheng vai bel chhezanga atling chhoti asoi Vaina Mizoram University Department of Economics le Mizoram Economic Association changdunin Aizawl Club Mizoram Economic Summit sanghi somni pali an buat sai ahman puina a finance sangtu ni bok Pulal do mahian sarkar na an chantir khan leiba tam tham tak an chhom awangin an konga chhongal hleya theitop chua renchem taka sumanen kolawangin tunma a RBI balance chetak nei chin kha sarkar kumliam ta financial year to pa khan khachuan finance RBI balance chu cheng vai bel chhezanga chuang anei thei ti soya healthcare bill ba le kol phetha le na ba te po an pe thei to a kol phetha le na a phei chuan bill an pek chhada wangin loman rebate an hu hial ti soi pulal do ma chuan thu nei na an chan hnuwa GP fund tam tak pek chhuania pension sum rei tak tak lo tang to te po chin fel ni in election duty bill tang tam tak pe kania sarkar na thok te hlo le ham thatna hun rei tak lo bat sak to te po enge moza chin fel ani thule ke deposita kumthum aya rei sum da to te andap khom meka tuna hian cheng vai bel chhezali chuang an na chuak to te soi tunma Mizoram ma son na thona tur sum puk chen khachu state share sang lutuk ang chi alo oma hei hi anni chuan pumpel sham cha anti thu soin chief minister chuan a thei chin china sarkar loi puin za atum le somkwa som angchi kalpui antum dona contractor tinen inrem nan zia reng in contractor titana chabi krana ziak lovin asum petu sarkar lamta na chatur dap zel antuma project reng central scheme tinen in herem zel andap dona procurement rules chuan manto takin thil alei tir thinia alana wangin sarkar sum renchem nan hedan hi siam chat atul thu asoi Inkom hi Government Johnson College Economic Zirtir to Mizoram Economic Association Executive Member ni Bok Pu Samuel J. Letlanza Wanakai Shwaya Mizoram Economic Association President Dr. James L.T. Thangapu in Thu Soyani Ahon na inkom nei zo hian thu pui sang anzir hauna atho khatna Mizoram Economic Development Prospects and Retrospective thu pui mangin Professor Tlang Loma Professor Lian Zela Professor Thang Chung Nungale Professor Vanlel Chona ten Thuan Soya Atho nina Mizoram University Associate Professor Dr. James L.T. Thangan Mizoram Vikshit Bharat 2040-70 paper abuat saite Mizoram Business Coordination Committee Chairman Pu David R. Lelsom Tluangan COVID-19 in sumdon na ahong dan ti te Bill Kotlier ku vaching to Paul Presidentin ku vaching tu te din munle matlier ti le Mizoram Economic Association Assistant General Secretary Dr. Joseph Lerem Sangan sumdon na le ko eng man changkai ti thupui mga paper abuat saite anzir hawani Mizoram Economic Summit sanghi somhi palia hian MZU le Aizawl khopui chung college shanga economic zirlai te le political party shang ayo ten tela zirlai te pualin economics subject lam hoi poster in siam siak buat sai anibok gas pipeline Tripura to Aizawl po hi ZPM malak na vek ani le to hi o ZPM go tinia atop nan video toite en le lok teang line kum so zel ta Tripura tangin
pipeline pum chau char chak ta a chu gas pipeline turan ni ta a pipe pe chuma mit theng anon zam to ma sen lap pum lo ta tu na hian min dang me ka a phu a pipe pum ni tun trumatan chon khati zong kha ni le phot me ro se o clear tu te in zawai chunga lom thu kan soye